Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji Jutro na televiziji Prva. Govorio je o najvažnijim aktualnim temama za građane Srbije. Tokom razgovora sa novinarom i voditeljem emisije Filipom Čukanovićem, Vučić je pitao mladog novinara da li zna ko je doveo velikog brata u Pionirski park. Čukanović nije odgovorio na pitanje, a predsjednik Vučić mu je rekao da zna odgovor, ali da neće da kaže, a onda su se obojica nasmijali. Posle toga je Filip par puta opomenuo predsjednika da odgovori na neka pitanja, nakon čega se Vučić nasmejao, a smeh je potrajao. Naša obaveza je da čuvamo srpsku tradiciju, da budemo država koja neće da podrži nikakvu mržnju. To je država kakvu želimo da gradimo. Nama pridike drže ljudi iz stranke čoveka koji je doveo velikog brata u Srbiji, rekao je predsjednik, a potom dodao. Njega je doveo Dragan Đilas i zarađivao pare. Uništavali nam duhovnost i svest naroda. To je bio njihov spomenik. Veliki brat. A koji je spomenik napravio Đilas? Pitao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kada se govorilo o temi novog spomenika Stefanu Nemanji koji će biti postavljen na Slaviji.